To order number 6. Mũmbunge wa Nyali Mohamed Ali kirogo kia umuthi ni atemanirie riendekithia ria guthondeka watho wa kugiria andu ahuro mwe aria monanaga kimwire gutugiria maundu mao muingi-ini kana nenda-ini cio kinyaniria. Akiaria giikaro-ini kia bunge aliugite ndeto ino iri na magigi mbere ya Ngai na mundu. Hatutakubali nchi hii ipotozwe na wazungu walioleta dhulma, wanaotembea katika dunia kuleta dhulma. Wamemaliza Uarabuni, sasa wanaingia bara la Afrika kumaliza bara la Afrika, na wanakuja na neno moja: haki za binadamu. Hakuna haki ya ushoga ya mwanaume kwa mwanaume kupandana. Hakuna haki ya mwanamke na mwanamke kupandana. Hizo si haki za binadamu, hizo ni haki za kishetani. Ali ni athiete na mbere kuga hari na bata wa kugathika watho uyu niguo guthaitira ciana nini na arutwo aria mari macukuru-ini aria nio marongoreirio muno ni aria maranyita mbaru nguiko cia rume kwa rume na atumia gwa atumia. Sisi hapa Kenya ni kusema hayatuhusu demokrasia. Demokrasia gani hiyo? Demokrasia ya kijambazi. Eti leo katika selebasi watoto wetu wanafunzwa eti mama wawili na mtoto, baba wawili na mtoto. Utakuwaji na baba wawili kama hiyo si ushoga na kama hiyo si usagaji, na munataka kuchafua watoto wetu ili muangamize kizazi chetu. Mũmbunge uyu kuma kaunti ya Mombatha ni athiete na mbere kuga hari na bata wa thirikari ihande wega kuregana na ndeto ino undu umwe na atongoria hatari gwitigira mikana ya mabũrũri ma Rũraya maria maronekana gwikirira mutugo uyu mugeni uhimbirio ni muingi wa gitaru kia Afrika. Leo nataka niwe mfano, ninyimwe visa leo kwa sababu mimi Mohamed Ali nitasimama hapa niseme mashoga na wasagaji hatutawaruhusu katika taifa hili. Makenyita mbaru mendekithia maya abunge ni moritie kugathikwo kwa mawatho maruru ma kung'ethanira na aria mekunyitikana magitugiria kana gwikuruhania na cieko ici. Kuringana na mũmbunge wa Naikuru ya Irathĩro David Gĩkaria, mendekithia maya mokite ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, ũndũ ũrĩa ũkindĩrirwo ni mũmbunge wa Kitui ya Mũhuro Rachel Nyamai. Tumeanza kusikia vijana wakisema wanajisikia kama wao ni wasichana. Lakini Mheshimiwa Spika, jambo ya kushangaza ni kwamba ukiuliza huyu kijana, wewe ni mahali gani ambayo unasikia ni kama wewe ni msichana, ukimuuliza hivi hata yeye anachanganyikiwa. Agiera manyitire ndeto ino mbaru maugite mitugo ya Kenya na gitaru kia Afrika ndĩngĩtĩkĩria andu ahuro mwe kuonana kimwiri. Afadhali tufe na shida zetu zile zingine zote, lakini tusije tukaambiwa hapa na mbeberu kwamba tuweze kupitisha miswada, tuweze kukubali maneno ya ushoga na usagaji ili waweze kutupa misaada. Kuringana na gatiba ya bũrũri ni mugaru na watho andu ahuro mwe kuonana kimwiri, na rukire riendekithia ria Mohamed rongoreirie ni kugiria gutugirio kwa ndeto ici muingi-ini kana nenda-ini cio kinyaniria. Undu uyu umanite na itua ria igoti itugiru ciumia ithatu hituku riria rietikiririe kumbwo na kwandikithio kiwatho gwa ikundi iria itetagira andu ahuro mwe aria monanaga kimwiri. No na kuri uguo bũrũri wa Amerika guku bũrũri-ini Meg Whitman kuringana na ndumiriri irekirite rurenda-ini rwa Twitter ni orite ihoto cia LGBTQ ithingatwo guku akihithuria ni akoretwo agicamania na arumiriri a gikundi giki guku bũrũri-ini. Thank you very much, Honorable Speaker. Handu-ini ha Kameme TV Njitagwo Njoroge wa Kimani.